Akigera ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora, Perezida Kagame yakiriwe n'abantu batari bake biganjemo abanyamuryango ba RPF Inkotanyi. Paul Kagame yahise ahitira mu cyumba cya komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriyemo abandi bakandida, maze ashyikiriza perezida w'iyi komisiyo icyangombwa ku kindi mu byasabwa n'amategeko agenga amatora mu Rwanda. Ni fotokopi y'ikarita y'itora iye. Nyuma yo gusoza icyo gikorwa, Perezida Kagame yahise agirana ikiganiro n'itangazamakuru. Abanyamakuru bashingiye ku kuba abenshi mu bazatora ari nabo bagize uruhare mu gusaba ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rihinduka, cyane cyane ingingo zirebana na manda z'umukuru w'igihugu, maze babaza Perezida Kagame niba koko mu matora y'umukuru w'igihugu ataha abonamo gupiganwa. Perezida Kagame asa n'ubonera mu ndorerwamo zirenze imwe ipiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu. Ipiganwa rya mbere ngo ryatangiye kera. Competition yatangiye imbere ya bari abantu ibihumbi miliyoni wavuze z'abari abantu bajya gukora biriya nabyo ni competition. Bijya gutuma referendum iba ni competition. Ubundi buryo Paul Kagame abonamo ipiganwa ni ubushingiye kuri bagenzi be nabo bamaze gutanga candidature ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Muri aya matora azaba competition irimo cyambere buriya harimo nabo mwamaze kutubwira, ariko bamwe bafite ibibazo bahura n'abaturage bakabagira nabi bitari byo, nabyo ni competition. Perezida Kagame ariko yemera ko gupiganwa bizagaragara mu matora y'umukuru w'igihugu ari ugupiganwa bishobora kuba bitamenyerewe mu Rwanda. Wenda azajya amatora havemo amajwi 70% ku batoye. Unuvuga ngo 30 ntabwo bemeranyaga nabo 70%. Urabyumva? Ni competition. Ni competition yabaye 30 ntibemeranya, 70 baremeranya. Kubireba kose harimo competition, ariko wenda ni competition idasanzwe cyangwa se utarumenyereye. Birashoboka. Perezida Kagame yatanze candidature nyuma y'iminsi 5 gusa atowe n'umutwe wa politiki ahagarariye. Akaba aje asanga abandi bari barazitanze barimo Frank Habineza uhagarariye ishyaka iharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, Diane Rwigara wigenga cyo kimwe na mwene data Gilbert, Sekikubo Fred Barafinda na Mpayimana Philippe. Tito Dusabirema, RoyalTV.